Kibor sorkar jung ke jela Assam hakala sngi ublei beladep. Kila pinti baha ka khat hendriu trik minta ubnai kibor Pulit jong ke jela. Kila yok ban kem mi hendriu Ngut ki Runar. Ya kibla suba jur bekidan ke jingede kabaya jan bat ka wei ke kinhun Lehnoh kabana keri Bangladesh kabeh tek lok bat ke seng Al-Qaeda. Ya kite gi hendriu Ngut ki Runar la yok ban kem hak sngi thok dieng beladep. Nakathan bar peta district Assam. Haka jingelang bekilat pathai khubor nakaliang jong Superintendent of Police SP u Amitava Sinha ulo pintip igitegi hendriu Ngut layok bankem nakaway ka madrasa ka badan hakathan hauli ya uteu he Pulit ulaya thoru bekibor Pulit kilalet bankem igitegi hendriu Ngut hadien ke jingyo ek jingtip no way udkhot jong ke kinhun Lehnoh Muslim ubla sha kem hakasau trik uluber ulaya thoru bakitegi hendriu Ngut kibla sha kem hakategi sngi kidei ki nongsong snong jong ka than bar peta ki bedoni ke jingedei ke marjan bat u Muhammad Suman udukhot ke seng Al-Qaeda ke betre kam hapo upod usam jong keri India kumban syethu hangni dei hak sautrik jong ulber arhajar arpuar bahadu sangut ki Runar kentup ye uwe unong Bangladesh kila sha kem nakathan bar peta district nakadaw jong ke jingdon kti ke jongki bat ko we ke kinhun Lehnoh jong keri Bangladesh kabah po ke jingelam ke jong u Ansarul Islam ke seng Lehnoh ke bete lok ru bat ke Al-Qaeda